hajya mu muravuga ngo mbe yize amashuri ayahe ngo mbe n'umurimyi ndiga je aha ngaha muri mwebwe mwize ibishuri byinshi narahejeje naraminuje mfise ijya diplome yanyu je birambabaza kuyita impamya bushobozi gavuga uti ningaragaza bumenyi reka kuyita impamya bushobozi kuko ntacu ushoboye ugishoboye gikore mbone burya bwemuza kurondera ivyigwa vyinshi cyane nizi ntahe nizozo jewe nari ndembejwe n'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu yambaze ikibazo n'imiburiburi rimwe mu minsi 3 ngo mbwira ingene abasoda barara muri koridoro muri hôpital militaire yiwabo akama kimbaza ico kibazo gaca ndagishira umushikiranganje mbwira ingene hôpital militaire hôpital y'abasoda barara muri koridoro ari hôpital yabo kubera uburuhe bw'umushikiranganje nawe nyene yombere cyabona yaratevye ambwira ngo sawa ngo ko ari ivyo rero ngo ngiraje gusaba umukuru w'igihugu ngo we president wa conseil d'administration nawe uheze icishura ico kibazo no jewe nkubwiye ivyo umukuru w'igihugu yambajije nawe uvyishure abashikiranganje babazwa n'ibibazo barakunda kuba abashikiranganje mugahageze ikibazo baranga ikibazo abashikiranganje baranga ikibazo abarundi babita abakozi bakomeye cyane mugabashitse mu gihugu cyabo kwa heri burya nico cyatumye nja muri Bibiliya gusoma kubera iki umurundi ashitse hanze ari we wa mbere w'umukozi ari we wa mbere w'incabwenge mugashitse mu gihugu ciwe ni we wa mbere w'ikijuju kubera iki ni we wa mbere w'ikinebwe ni we wa mbere w'ikijuju aho ubaho ku buntu kubaho ku buntu naco kiri mu vyaturotse twararima tukarima ndashara imbegete bijomwe kagendera mvunagura agiye kwisoko bagaca bampa amahera 5 atagura n'ikaramu rya fengo abakire azobigindwi jewe nagiye narabirimye ndavyikorera ndabijana niko kugemura abakire bari bazi ko ari kurya abatoyi umunsi bamwe mwahora mwita abanyarucari bacu ubwenge akavuga ati naje ndiko ndarima ngira business uburimye ni business naje ndashora so munsi abakire baci bavuga la vie chère kare mwabijya ku buntu amahera yose aherera mu kabare mu nzoga kana ntimuvuye ngo ndababeshe vision yanyu vision muzaga nzoshika kuri kijya giti ryari sesala je naco ntorora none nko murazi ko noroye imisiba jewe nko bucumbaza ngo ngorora imisiba ngo nko ngo yorora ngo ikoresha iki twabye twumvikana no muhungu araho yorora isazi mu giheta twumvikanye yuko yaramaze no kumpa proforma yuko turya twemporota isazi zo korora rero original nk'abantu babyumva gutyo tungana n'impunzi ko riva hehe none ikiro c'imisiba bibaza ko ndakigurisha ngaha aho woza kongorera aho bibaza ko mpibumba amajana 3 nkaguha n'ubworozi bukomeye papa mbega mwazibutse murasatura ariko waraye heganuze wowe rero utansambishije ntuba umuntu ubu naho rero wize ingeso yo kurara mu gahinga bugaca mama mbega papa ko wambaye gutyo yambaye gutyo mwabavyeyi mwe nibagiye kandi iyo mutamenyereka ntavyo naye nabonye yo oya ariko mpindure sinakubariye ugwaye ukomeye ibyo ari byo byose biza kumenyekana
urabonye ako kamaramazaga mwana canke nizanyambaro ziharawe ndabizi je navuze nti bagabo bane je navuze nti ishoka ikibonobono urabona uri kuricira ikibonobono abagabo bane bagakoranira ku kibonobono ngo cahijya ngo ce hino ngo twicire ikibonobono memoire haje ni mu maramara gukorana memoire muri abagabo bangahe jewe ige nariko ragira memoire hariho aje kusaba ngo nta kuntu ngo twoja hamwe ngo tugire memoire nte uvuze ngo ishoka zibiri ku kibonobono ngo cahijya ce hino twicira ikibonobono kwe ndakubwire ntinabiguhunduye swat ni uzoyikora je nanje mu finance ni woba waje kundondera kugira mu finance nawe ubo mwanditsi cyanye jewe mu mwanditsi wo mu finance ntimugana havuga ngo hari memoire yandikwa n'abantu babiri ntihagira uzobesha memoire yandikwa n'umuntu umwe uwundi ni imperekeza haje hari imperekeza azana amahera gusa none mbwira unaniwe kwandika memoire wokora iki mbwira ingene wogirira note umukuru w'igihugu cyari umuntu yigeze kumbwira ati ndakwibira kabanga ati bajya bose uri kurakoresha ati niba ushaka kumenya ati ngo hakaroro ko umuntu umwe gusa aturagirisha inama uco uvuga ngo ni ufata konterandi kandi ndaguhaye isaha uyimpaye incapable nibajya rero iyo batonze kuri mendevre kuko ntazi cyakora mugafise ibishure bigera hariya ibishuri bigera hariya none mbwira tumeze uko Uburundi buzotera imbere gute hari ikintu nakunze dutangiwe umugambi yuko umunwa wose uronka icyo ufungura narigiriye rero muri babandi bahora bitwa nyarucare kuko bajya mwicaranye kabisa utaha ufise akanyamuneza ufise na morale abo bitwa ko batagira amashuri bamwe bitwaje ba nyarucari n'abakozi barakora hamwe usigara uvuga uti ego nabonye baraguha ivyiyumviro je narababwiye tiga tuvuga leadership un vrai leader hariho umu leader yitwa Gatabazi wo mu Kirundo Gatabazi c'est un leader muga nta mashuri 10 afise c'est un leader Gatabazi arakugirira recherche agronomique ufise de docteur ingénieur ngaha numu arutipete mu mutwe ararusha docteur ingénieur agronomique ko Gatabazi je ni wanyigisha ntabwo niyo bafise nk'umudocteur umwe yomera nk'uko Burundi bwotera imbere kandi araduha amategeko akaduha impanuro ikigira uku niwe yanyigishije ingene barimo imyungu ingene umenya umwungu imbuto izovamwo izokwama aravuga ati banza uhambe umwungu haheze amezi 3 ugasanga waraboze nta mbuto irimo ujya uzosaga ukomeye ni uri mwimbuto ati umwungu utera mu 8 imvura itasura isanga uruyuzi rwatakuranda akanyigisha ibara ukora iki ijambo ry'Imana tubwira ngo azobona ibara ukora ikibi wamugiriye neza nimba ari ikintu gishe ku mutima w'Imana kikayuzuza ishavu ko mwabyumvise igafuha ipfuwe nkarije ry'umuriro kugira nabi umuntu yakugiriye neza iki kintu kibabaza Imana ijambo ry'Imana tubwira ngo azobona ibara ukora ikibi wamugiriye neza nimba ari ikintu gishe ku mutima w'Imana kikayuzuza we nturi umuntu Pirasi bihoye ikintu mbona je nkumada kubya ruhande genda
Harico wari kurati. ngende Ahubwo jindiki. gende Uri muri kurati byo ni. njye navuga rero ngo Neva yafashe urutoki arutunga Imana ko igomba kubikora urundi arutunga gende umuntu abo yimitse ko bagomba ngo guteza igihugu imbere we rero ibyo ntibimuraba sihwari kandi navuga ngo Neva ntabwo atandukanye ahantu ho kuganirira niyo ari imbere y'ibihumbi 5 bimuteze ugutwi byose ari komedi ari ijambo ry'Imana ari politike ari ibiyago bisanzwe byose ahita vanga ubwo nyine ukirobana yindi ntibimuraba navuga rero ngarutse kuri iyi disikuru yiwe ukuntu kumara amazi igihugu amashuri meza arayafite ariko niwe wari kuba uwa mbere mu gutera niwe wari kuba mbere ubabwira ngo njyewe dorayo nize ngibi ibyo nakoze mugabo niba uri perezida worora isazi ukorora ibicera ukavuga ngo uri n'imisiba iryo terambere wagezeho ninde wundi waribwira ushingiye kuri ibi bintu perezida w'u Burundi ari kuvuga ngo yorora isaze ngo yarize akagaruka akavuga ko hari abantu batize bakora ibitangaza bafise ubumenyi agendeye kuri uyu mugenzi we wo mu Kirundo je navuga ngo Sebarundi hari umwanya umwe akwiye kumenya ngo ndajya gutera brage sitori n'abagenzi ariko mu bijyanye n'imbere y'abantu niba uhagaze imbere y'abantu ibihumbi birenze 5 by'abantu baguteza ugutwi je navuga ngo komedi ntizari zikenewe gupsinata ni kwari gukenewe ibisana ninde murambivuga bura mu busanzwe ntabwo ibi bintu byari bikenewe kandi nta perezida n'umwe uzana imishinga ku rwego rw'igihugu iciriritse ahubwo uzana imishinga iremereye nka perezida ni worora isazi uri perezida umwene gihugu azorora iki uri perezida ukorora isazi umwene gihugu we azorora iki ni worora ibiceri biriya bintu bigira intuza ukoraho bikanyerera ukabyorora mu Kinyarwanda sinzi uko babyita biba ari ibimata urumva umwene gihugu we azorora iki ni worora imisiba iminyorogoto akarorero waba utanze mu gihugu ntakaye hari ibintu rero umuntu areba akavuga ngo none hano Sebarundi bari muri komedi abarimo aratera inkuru abari muri brage ukibaza ibintu bikagusiga cyangwa bikagucana mugabo rero ni nayo mpamvu ubona abarundi bose bavuga ngo tugiriwe ubuntu n'Imana hajyaho undi perezida ntugire ngo ni ikindi Sebarundi bamuziza sukuri umuhutu sukuri mugufi suko utari umurundi ahubwo bo politike yawe bagibara bayikarasa ahantu hagendanye n'uburimyi n'ubworozi kandi nabyo bitajyanye n'igihe ahangaha agiye mpamya ko uretse n'umugambwe wa CNDD-FDD wagiye uzamura abantu baba batarize baba bize bamwe bavuga ngo cyaratuvunnye ntitubaha bakavuga ngo twagwaniye igihugu twagwaniye ku rugamba noneho bakaca bajya kuba indongozi batabiherewe uburenganzira bakabiherebwa uburenganzira nuko bagwanye mu busanzwe ubona ko ubumenyi buri hasi cyane Reveriyana Mavoka nawe isazi n'ibipyera n'imisiba iminyorogoto ni mu mbwiza ukuri ndabyemera byateza abantu imbere ariko ntabwo ari igihugu imisiba biteza imbere nta misiba biteza imbere igihugu ubwo si yo misiba ni bwoko ki ibyo ni ibintu ukwiye korora nka perezida yenda bigushimisha mugabo mu gikari nta nubwo ibyo ukwiye kuzana abajournaliste ngo babikamere ngo nge ndorora imisiba abarundi bose ngo nimworora imisiba ngira ngo aho ngaho biba byacanganye ukabura n'abajyanama beza bakakureka kugira ngo barebe ko mu matora uzotsindwa noneho rero nitunagaruka iyi disikuru yari ari gusoma nyine acyoza cyangwa se avuga ko abantu bize nta kigenda akavuga ko abantu bafite
ngo we yize ibishuri byinshi ngo aho utabara. Nyakubahwa perezida w'u Burundi, amashuri menshi nk'uko ubivuga ukavuga uti nimunyereke ibikorwa pana diplome by'amashuri mwiza. Mugabo niba nta bikorwa ubwo murimo muravuga ibiki mwebwe cyangwa se muri gukora iki? Hano rero icyo bisiguye cyangwa bisobanuye, nawe ubwawe buno igihugu kikubajije ibikorwa cyangwa kikakubaza ibyo wakoze ntabyo wabona, kandi nawe warize kaminuza warayirangije, mugabo nibakubaze ibyo wakoze ntabyo ubona. Na Reveriyane ejo bundi yarabibuze ibyo mwakoze, none aburi gutwenga batagize ibyo bageraho. Wowe uri perezida, ikintu uvuga wagezeho wimbura ibiraya, mugabo ibiraya nibyo mu murima wawe n'abagoronomi babihinga nyine ba leta. Ibyo rero ndahamya ko nta muntu ukwiye kurenganya ngo amashuri yiwe nta mumaro agiriye igihugu, kuko intambwe ya mbere Yesu igeze agera ahantu umuntu aramubwira Yesuwa, Imana iramubwiye ngo uri butsinde. Yesuwa, Imana iramubwira ngo uri butsinde. Hama hita avuga, arabaza ngo ninde uri butere bwa mbere, ni jyewe cyangwa n'abasirikare bagenzi banjye? Hajye rero wenyine icyubahiro Sebarundi, ni wowe ukwiye kubanza imbere ukabereka akarorero. Rero ibyo waberetse ni amasazi, ni imisiba. Niyo mpamvu igihugu cyahise kirindagira cyangwa se kiracurama, cyangwa se gihita kiba nk'igihuye n'akaga, ku rwego rw'uko ubu tuvugana Burundi nabwo mu bihugu bifite ubukene cyangwa se bigowe cyangwa se birushye, bavuga bati tugize umugisha cyangwa tukagira amahirwe twabona umuntu wadukuraho uyu mutwaro Burundi burimo. Rero ni ingaruka igihugu cy'u Burundi gikenywe muri byose, ari mu mubiri ari mu mwuka, cyakora kirimo kirangiza kinangirika ku mvo z'uko hari icabwenge zibuze ibyo zikora, kubera ko nyine birugaye kwera. Hano rero Neva akina politiki yo kuvuga ngo nje mundeke ngume ko mugabo ukeneye amahera yikoreremo, ukeneye ibirombe yiyimbira amabuye y'agaciro uko agomba, mugabo na jewe mundeke. No kwirukana yaravuze ngo ndabirukana ndabashyire hehe. Ntashobora kwirukana kuko nawe yibonamo amakosa menshi cyangwa se intege nke nyinshi, akavuga ngo none gasha nirukana batatu. Buriya perezida wirukana ntushoboye akazi. Nimubona perezida akura ahindagura ibintu, ujya mu perezida bashoboye akazi. Mugabo nimubona perezida uvuga uti nge ntacyo nishoboreye, ubwo n'amafuta azayashyigikira n'ibinyoma bishyigikire no kubeshya bishyigikire mu nyungu zo kugira ngo abene gihugu batamubona nk'ikigwari. Sebarundi rero hari imvugo akoresha ngo musitanteri ku kivi tuzasange warahinduye ikomine, komine mukaza komine iyi n'iyi, komine iyi n'iyi, komine iyi n'iyi. Aba musitanteri donc inshingano zimwe zikoreye indongozi, izindi nshingano zikoreye aba bantu nakita abaminisitiri, izindi nshingano Neva zikorera Imana. Bimwe ahita avuga ngo indongozi nizo zatumye nyobora nabi, ariko turi ku kivi. Ahandi agahita avuga ngo Imana niyo izabikora. Imana itanga ubwenge, Imana itanga ubuzima, ibisigaye nitwe turondera. Koko wowe urakora ikaguha umugisha. Aha rero ahandi igisubizo warabivuze kiri muri Bibiliya, kiri muri Bibiliya, ariko iyo ugisomye ugasoma ko Bibiliya, usomye Bibiliya kiri inzara, nibyo rwose, ariko arayisoma Bibiliya ikakubwira ngo jya guhinga nzaguhisha imvura natsi izuba, nzanakuzigama indwara ntizigufate kugira ngo ubone uko urimanye. Mugabo rero uyu munsi wa none Burundi navuga ngo bipanze nabi, biri mu vezari, kubera ko perezida ntabyitayeho, ntibimureba, ntabiraba, si wari. Navuga rero ngo ni igihombo ku Barundi, ni igihombo ku Burundi. Mu busanzwe nk'ubigisata cy'abapolisi giheruka impuzu ryari, giheruka matera y'uburiri ryari, ibirato ryari. Kuri defile byaragoranye, baravuga ngo harakora abantu 1000 bonyine Nyamiramabi. Uyu munsi wa none
niba rero igisata cy'abasirikare bari gutsindwa mureba ariko iki gisirikare cya mbere ya Sebarundi iki gisirikare cya mbere ya Sebarundi mukitegereze murebe imbaraga gifite no kuvuga iki ni igisoda cyujuje amategeko cy'u Burundi cyo hambere gisirikare cy'u Burundi cyo hambere cyari cyiza cyane n'ibinkundire ejo nzabashakira video y'abasirikare b'abarundi ba mbere ntibatsinzwe ntibagwanye mu buryo buvangavanze ariko buno mwakizemo imbonera kure muvanga amasaka n'amasakaramentu irondo ryivanga n'ibisambo igihugu cyanyu mu gita kuri songoye mu buryo bw'igisoda uyu munsi wa none mugivanga n'imigwi idafite imyimenyerezo idafite discipline imigwi isa naho byayigoye byayicanze mwese bita bigorana sahizi navuga ngo igisoda cy'u Burundi harimo abakitiranya na Wazarendo abakakitirana na FDLR bakakitiranya na FARDC kandi ni igisoda gihambaye